wang ignon behem tu nakulat along nangli tumapan isi birta kimi labang su behem tu nakulat along nangli tum komputer pen cheng loke nangli tum kenang sota sona mung do anta long ponji lapen computer online service lason si pan card apply ka certificate apply lapen kaprek kapachok ponjewar size kami nangli tum long pon ichi jong si nangli tum ye joy ke nang jia phan puluti la ber kiti mobile number along humri ignore 9957159956 lapen 8638023394 Apransi nilihin pen karbengong rat do ana phansitami adap kemi kardom nang pajeriklo kardom pinya da pa birta long pen ni sami lupi karong hangpi apransi birta hepi Anthony rong phara rong ami karthor pak pen rong si ke pang thera sai ke dengpon Rangsina College along admission kilong dunde tum puthot admission long pon thulo non birtang pon ben arjubon exina Anthony rong phara rong ami karthor pak pen rong si ke pang thera sai ke dengpon Difu birla get rong kharbong Anthony rong phara rong along rong si thor pak si ke pang thera sai ke klempon Patungi pai chikroni pai krisir kepar ni difu birla get rong kharbong Anthony rong phara rong along rong ke pang thera sai ke deng padupon bangso ke pang thera sai ke klem ke japon lake rong ari so basa pen japon si ke doan rong si tum pen chetu dun si sai deng pon bangso ke pang therpon laki isi rong rup kachukim lok chole kimekali lasi jong si rong kachukim pulote kachepang therpon ki akenang sot pusi Anthony rong phara rong sarpen pingkhat ponsi kado kawe rong arat kedoan chetodun bonta pini bang so ke pang thera sayalong rong asar ke so det penajok chetong dun un edat si uthot rong ari so basa pen japon lo halapu pherang ke tum karju ponahut ke thak dun thuke non malop dinggo ke so lapen prekjam ke so pen kachipa jok ponji pulote kachipang pher ke akenang sot puta matha ponsi bang so sai deng ponlo Anparta rong rup kachipang ther at pen takidu ke thak sitami ningkang sam long pon puta ningje pon lasi arong tin la pen adon tinta kachipang ther ke akenang sot puta jaipon Difupen Rostomanse report Public TV Karbenglong Media mate itu media korte tumban kecohang alam thila puhenlo nilitum rong klarbong anduni rong phara rong 2009 pen pining an 2023 an lo yo sitala sona sai claim bang japon alin bang bi nitum ex president Simeon rong phar pen litum chingwai pen si laso rong ni rong thomanta nilitum laso atowar chipana nilitum atowar kangram pinan kangram dolo laso posini litum pini laso anduni rong phara rong pen si nilitum rong complete arong anda nilitum si koardam pen pandam pen sapha pon lo lasi nitum pining pen cheng pon si aningkan wang da lason thak nitum ke claim pon ji phan chi siklo nitum la rong kharbong anduni rong phara rong kedu arat doan amekar doan tum panta nilitum chithan chimung pen si laso company pachun pon lo chirung bang ke nilitum mane ke hai Simeon rong phar pen nilitum bang khat pen nilitum anisan wet sitame pachuponang pol pen nilitum kachingwai pen si la nilitum bang pen si sabet tai sponsor pon nang limen ke thanik ji ma nilimen ke pudin rong pi ela da andhuni rong phar rong agang bora hoi pe nang pin khat si hedi la rong tobar ana ba chapang thir nai athima non hoge kisu kun e bemar hajar do la hai chapang thir pen si rara asai ye klem pojar le hejani li tumbang ke ente lada karong amen bang ke lada karong amen ye andhuni rong phara rong ani kan bang kan ame tum sonda ka ning kan bang ta la ning kan isipane sek sek ke hani li tum rara asai klem bon tante da bang so tobar ko ana jar ding lola la so tobar kilometer an bag do ini kilometer pli bag ibo
Tin talan tanang litum lap ini labang so kam pacun dalid lat. Pacun dalo, patang idalo. Nang litum la kado kawe pini ke citong phai bang kan bagdi. Do bang pocket bag di. Tanda la puson thar nang litum puson klem pon bom lang maki me aphan. Oh, ke me pan sini litum me bor ipo ke klem gidam pan tu help tu jingwai kin sai pon bom, kin khat pon bom klem bom po piala. Rong sarmen ping ni di. Ando ni rong par. Rangsina College along admission kilong dunde tum puthot admission long pon chulo. Nijang karbing long dong kamukam rong supilong kido Rangsina College lokachari klim sumaratum admission long dunde det pupen kedam tang ni phai crate rock la pen crate rock si Rangsina Student Union kia sel la pen usumara pia potum chelang pet pen kia chesong aja mek padopon. Laso chesong deng det pen aphit KSA President Samson Teron Rangsina College GS Dayanat Bay Lapen Ari Sangho tum puthot Rangsina College Principal Karbing lo Tunmos Council CM Dr. Tuliram Longhang EM Richard Tokbi Lapen Education Minister Rinuj Pigu along memorandum alo pipa jerdamsu labang sosai chok det pen aphit puthot kadukawe lu kachari krim sumaratum admission long ponchulo Lapen KSA President Samson Teron pentalam the jai ponthu Tangte Samson Teron alam thele arjupon sina. News Desk Report Public TV Karbing Long. Yang alam tu putar pancun mah. Kedam tang nili ni thoma prang Rangsina College long. Kaduk we parents guardian pen dang lok da union body tu pen. Kaduk we chetong pet pen si mai dolo dak admission kilong le phai bang phau thom so se do konglang hala so hu kaching wai a hu nili tum samenang chetong do pen ha so mai long nil same chakang lo da ke do ana students tum da kamar le long thai test ta kapre ga dim stala so ke jog ya phani tum da anang bor idun po ko jog la so kaching wai ching sai phan patumi nil tum wati rong so pi education minister Dr. Ronus Pegolong chetong dam no kichenga ko ke alang list tame admission ke nong ke parelo po pining bang ke nang rabun o thekhet po kolam sining list tame chuning ri bare raphia bangan ke alang li Silchar University awai cellular fancy phone lo telephonic conversation ji pulo ama selang li fan call bang ke copy pone alang li taka busy ne bin ma call deng de raphi pena bang ka fi registrar fancy call thora registrar fancy chingki ma se alang li pensi Itu memorandum ki pidam la supin pura lo long ka chuning ria teng penalang li sita melang lam than dun lo dak kisung ke boy lam than dun si ans ladak Rangsina College long sta mes sit pe bat thunang gi polang li him pen chuning ri dun si university tum sta mela alang li minister sar ka chuning ria teng pen deng pon pen si pini bang ke dak students atom fan admission bang ke offline bang ke non pakuri bom lo setami kaduk we parents bang so admission ke long isalam pini dak pen wai dak ka pachini ni la helo offline si non bang ke kadu we phanta enchor lang sitame portal bang ke close lang ate portal ke dam tang 17 ar ni an se close check lo la so university ke amasi non bang ke 21 ar ni sivet phansi portal bang ke ako open thuji la ni sivet pha si la so prang da ke long lia tum an sitame la documents ke nang so dia tum an BPL le punon BPL kalia student le punon ala tum ke nang so da documents bang chok lim pen verified pa mi pen ka juma ya je phansi pen pachini lo athe bang ke ladak nang li tum jong chelang dun pami mi dat amat documents chok chi ja juma kang logaman irresponsibility jeni ma chelang kang ke chelang dun pemi mi ma jokang thot chop te mulong le dat next bang ke admission ke long ja warsai bang sia vedat polo la si la arni si vet si khuli chojia potsi kaddu ka ve tum ta ko mani jong income certificate pen admission ke enje tum phanta ba income certificate ka ve tum seta me documents bang choklim nangji la isia lam lo lasi nitung ka chuning ria bang ke appearance to bang khutin seta me ba students tum same conscious pen ke doya phansi ne tum chuning ri lo la ma isia point sonia points bang ke la hello aningkan wang la puson itum bang batai kon si minister phan ka chingki dam ka chuning ri dam ver po aposi patumia bang ke nili tum phan minute hongke baga podang chipi sinang chingki lo la penitum Rangsina College atuma joini penili tum pen ada kisuman kisung alam thandun si pachini dun lo jela dak problems bang ke la hello dak building ave dak lo ke thania phan classroom dorde la pen la dak ki juna lang sita me ke tangre la puson si do la pen la so dimalo teachers sita me ke kom do non ta me students bang pe bat piglo sta teacher bang se ave dat ke thana bang un e lasi
atumi hejong education minister anu lahai kaduk welam than dun si non pini ana bang ke kaduk wela pupu bang government hian chingki si la Rangsina College along building si tami bakap kaprek infrastructure tami ladak pe nang pipo pu bangke education minister masih alang li telefonik kacing ki pen si Rangsina College principal pantubi pachini dak la so pachini data pi bangke alang li ako puthulo bang pharu ke thom da ke jangji dat pote ante bang pharu sibe jong si jangchot pulotang te jang der lo te melo ta jangji dat pote bang pharu ni pilok lempo bisi amasi ni li chuning ridun thulo Rangsina College long jong si jangji dat pulotang te Kopili College pen Samson Singh College ke venture setami halat daga bangke ke doana students ke jangje tuman hadak thap dam thupen government tum pelanang litum la BPL sumara tuma phan an ke ake joy pen admission nang tum pele NP den pura lang li kroi pe melo la pela so kachi nili phan nang kachi chak dona teng pen alang li stame logelok telephone pen si irtum karbiang long man ke du CM tuliram rong hanga ke hai phan phone pen chingki si la jong si Rangsina College long jangje det lo pulotang te Kopili College long admission ke endam je sumar phan an ke council tum pen nang letum admission bang ke ake joy pen NP du nangi polam thesi alang li phone pen kachingki papedo la so phi pen bang ke da ke dona students atum phan stame hala Rangsina College principal phan education em na chane minister na chingkia teng pen alang li stame tumi student phan than dun lo la si pini bang ke la dak Rangsina College long offline admission bang ke cheng pon lo pini bang ke un an kache tangan si pipo stame bang pharu ke thoman pusi pulo approximately setal an ke avidat ta hailo kom het hailo la siki un an bang ke pipo pini pe na la 21 le lia frang la pen un an ke dak non ke government pen chichak pe melo infrastructure ta nang pipo teacher ta nang pipo pusi education na minister masi chichak der lo posini tum da kha dolo la sol logot akui se birta ke mi bang ke karbiang lo termas council CM amithang masi tame teacher phantani ni tum ta contractual se nang bor idun po pusi pulo seta state pen nang ke to ye bang hala contractual kalivek po bang sin tum ta ning thilo permanent po posila sus college bang ke morning pen bang ke la students problem ke solve po sin tum mathal la pen pini admission students la BPL students van ke joy pen si pipon lo I card kasilam fan po join ni pen pharu sivelo ke rung do la pen ka prek bang ke union body tum bang ko pine union body fan pine pharu si pote lage no college long ta bang ki rung do hala bang ni tum pudun thavilo tame la college arona teng pen ki rung do na bang ke matro la pharu si lage I card kasilam fan si rung do chalo pinya da pa berta bang ki la pan se kang to niklo kadu ka be fan stami do me thak mi kardo